Ji pêncê cotmehêve êrişên dewleta Tirk a dagirker yên li seranserî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bênavber dewam dikin. Ji bîst û sîyê mehêve jî dîsa dagirkerî bi awayekî dijwar êrişî binêsazî û çavkaniyên jiyanê dike. Şêxur û spiyên herêmê êrişên dewleta Tirk a dagirker şermezar kirin û gotin armanca dewleta Tirk koçberkirina gelê herêmê ye. اليوم تقصف البنى التحتية، تقصف المواطنين العزل. دولتا ترکا داگرکر ایریشی بنسازیا هرم و سویلان دکا ام وکارو سپین باکو روجلات سوریه ایریشین دولتا ترک شرمزار دکن هر وها ام پشتگیریا خوب هزین سوریا دموکراتیک قصد را دگهینن و ام بدنگیا هزین نابنتویجی شرمزار دکن پشتیکو پلانن دولتا ترکین لدیجی هرم تک چون و جاره دولتا ترک بسایا ایریشان دخوازه آرامی تک ببا دولتا ترک دخوازه گل هرم برچی و کوچ بربکا الشعب السوري هو دمار للشعب السوري. هەروەها شێخۆر و سپیên herêmê banglerê xistinên mirovî kirin ku li hemberî êrişên dewleta Tirk a dagirker helwesteke cidî nîşan bidin. كشيوخ وجهاء عشائر اليوم نطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي ام وکی شیخ و روسپیین هرمه بانگ لرخستنین مرووی و هفپیمانیان ناف دولتی دکن کو لهمبری ایریشین دولتا ترک آداگریکر یعنی دجی بنسازیا هرمه هلوستت جدی نشان بدن. ام وکی شیخ و روسپیین هرمه وان ایریشان شرمزار دکن و ام حتی داویل برخوا بدن. مسؤولياته اتجاه هذه الهجمات. Li gorî heqûqnasan dewleta Tirk bi van êrişên xwe yasayên navdewletî bin pê dike û sûcên şer pêk tîne.